Unang wat jing tip lengba ka right to information uba disparsing rani haka santarik urempang arhaja arpusan ulapen pau baka don ka jingno siliang haka bayday baka sensyar khadar Jylla Meghalaya kamtam haka bayday bat kian. Haba penpau ya kenia syakilat pathai kubor ubat disparsing ulaong. Baki an ka Sorkar India ha Meghalaya, ka Treikam Tang ya ki Paidbah katba ka Sorkar Jylla kadang set ya ki ha Phatok. Ula penpau baki pulit lada lap bagi kali jong ki Paidbah ki bam pendap banle ya ka pollution certificate ki dan kuna hado 10,000 tengka katba ya ki kali Sorkar pat kim jupaid. Kumas pagkamay bi ka Atiar mga ay gede baka jingpan kamay kali dari private atau police department but we department they we kene na compliance po commissioner transport na commissioner le na pass po support ka SP office dan pan preservation halor kene jingdon juni kali ki ba private vehicle flying as a commercial vehicle ka pan Kenya ka motor vehicle act kendai spot from section 66 dikane kalau niya pada beda berkene ka jing ler di kulit ban fan siaja araja nanta ka hidyong harjisya ka de kan sispa ka fast penalty te ka begini kene te ngapa ka ar ai na ko gubernur de ngapa na ai ko ka prosi lo ki ma inform ya ngalapir hadir ka ngalapir na kalian gubernur la office gubernur kene ka ha siti sena ba ka apil ada hak buat ke kis ka apil la disclose mai ka kis te ka syong hangaban apil mas CIC juga ka kod jong CIC ti habede bene ka mania sakawi ba itu epi ko mga ong bakaan ka Treikam tayangi Paidbah nek Sorkar menta ka an kana set po Phatok ti na ka jong na nganya tu epi ba menta kasni ka jia ka ai ko malum ha ka ba yini kali ki bomsim ne staikar labat lapan itu araja te connect section ne section 127 in bracket 1 motor vehicle te ipet connect section ka franchise ba ya kilo gali batas staikar ko kayit on nom sha connect section de jingli benta da connect section ki pudun kaman ban fakta yang kesdaikar apa kayit kalau kampung hadir section ke kensyai omsya benta kesdaikar kayit dari benta pada fan arhaja tengka da ka ba pudun kam da kaneka section ta ka de ka ba lengok na kalian policeman bandang ni sikmat ka policeman habar sekali ya kali jonga dan biru lamban pollution dilekno difanya du spoja deki jingkeli kalau balai kali Sorkar pada ML berjiron atau kalau belum batang kali jonga jompi ke balik siapa di Sorkar kami susah ya kali Sorkar cek jumpai ke pollution nado ML 01 ML 03 berkui kali dari tang kali jonga jompi lapet ke pollution dan pollution dia nak define spoja ni kata ke bom lalong bagaan jom Sorkar ka Treikam Tang hangi Paidbah Andre Jylla dia ka dubenta dan set Phatok ya ka ya tu boyo Jylla dubenta ya ka dan set Phatok tertengi sebab tadi ke bumla pediang Hakawai pat kaliang uba disparsing rani ulakran ru halor ka jingwa jingtip jong u hakabe dei berkarukom tap kam hagi tenat ka kot ka khia ulapen pau ba ulalap babun ki khna ki ban nak ne district ki sha pha jubor shaki we ki district ban trei pat kdo ba ula persang ban wat jingtip halor kane henrai shem la yo satya ka kwa ni tiu pi ba ka tang ka ati ai na ko hante ko ka head department ba me yo ko ujo ba hante ko department ya itu ki bio kam na kane ka notice kane ka notification ba me risor ka khalai ka ni banai ba tundai araja absa kar company ka report ne la tho ba baro ki bayo kam ki dei ko Shillong onam la ban ra sawi ya ka kam de kursi ba ya thu ya ki hatin pala yo kani ka resort ya gini ki brio bayo kam ko Shillong la le no la transfer jubor la pha le join jubor ya kam sha ki we department sha ki we district claim without the consent jong itu gi bapas
ini tigbas sa selek nama menteri ya kani kam kum kontrak apa oti bat technician tikane kali ngayo report ka ong ba la shile di buat apa office jong ka head department ban phale join di buat ya gibri ba tho ne pe itu kiti kerteng ba tho ne kidai possible style lane ko kanes das lane kada basa re ini gibri ba yo is kasih yung kile tres hawes kile tres jantia kile tres kui strict klem ka concern letal na po kitrai ti habai dei ko ne ju jo na le na la fai ka ati ai aba fai ka ati ai le no ka yong te pe ai ko no ai report he sanga pe request dispose of all information are provided ajinsa kano information la don kam bansiu ka jinsiu kidai mentip sanga bansiu kano kijuluk nam ta bai juluk ya kano information begini bre dispose of ya information da check ikene jinsa dan hine bala dan click ban check ya ati report he hine pe information I provide they come don isu ai tam ne tikane ka pa ba na kalang gini ki piai ong te ro makadon ke jinge dei sop pat kitu ki babat ya kam ban pa juan jubori kena segoi tiklam ta balik ki pa information ya long ka pisa dong na aktivis menju tep kain tu kadai ka pisa bang chana ka tu pisa dong na tikane ka pa ba kadon ni ga inde dak deng dulu piayo bat ko office ang te ko head department ban su I inform yang klem na don kita balak ban click ya information but then giwi department ro kum DC office so kadang ka appellate authority ajinsa ke appellate authority la dama ay question nai ka jo nga la ban appeal ko appellate authority ko so si ba gini ka appellate authority ti don bentalang na pan gen ve information na bede ba wan stores dis ko na do polo ha do apa kalian ma ke jimi wan stores ti ai sabai lalong bidukan kuai tinggal pan ka RTI hadin ba pan RTI ki ma information sebenarnya tengah appeal hadin ba ada appeal ki ma information ni karkom ka RTI wa mi na po sekretariat jong gubernur kalong dan asin bala appeal ki ai ba yang abaya tu appeal jong bila forwarded ban la disclose itu appeal kata kalong ai bor yang aktivis ban appeal dan ne balej ka ko jong CIC ai bor yang aktivis hadin ba appeal authority la ong bagala forward ya kes jong ki shau sabri ban pe de susi kalong ba gidan ka appeal authority yang ne kum ka Department of Textiles Agriculture Department of apa DC office betul pun disyukur tentu kim ailat yang aktivis ban appeal sport kim ailat kan kim ai kan information bagi la forward yang kan apel yang ajeng appeal juga sport consent payo kim ai kan kata kum kata ro ka tinteng kan ka kini ki payo ko Meghalaya tinteng ma kide ki ju di berbenta anu kono kam ka bajabo ngala kono ma kade kam bajabo ale kum ta balik ma information beli appeal lo jajar dah sekretariat kamu gubernur laban itu ya close terus close tidak ada inform tiba-tiba ada close yang appeal joki nama apa la forward to the consent PIO la ada yang dapat nak post ke ni jeli beli ka setiap kali ini tiga pau bakano ka kam ka bajabo ka badon bakano ka department kamu ini PIO bagi apalin authority mu kita bentalang Lengkung tak balik kita inform sangat, balik apa dia appeal authority kita inform sangat. Tak ada kapal kadon ni hendak dah balik balik RTI, apa setiap jumir kanan don kita kajian dia ke pasok banburi, ya kena hikam juga jabo, belalek dah anda ki consent officer. Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya